Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong katrinamul Kongres na penthor umkra konstituensi usambor lang ding do hene kesengi ulapan bena bo unya kunno yakni ke election kabanwan kum ukertong shimen usambor lang ding do abakren bikinong thok kubor hasilong press club ulai thu baka jingmi no jong u na kaseng kade na kadaw shimet jong u ulaban rap ru da ka baong ba sngo tanat habaya dei baka jingya kawang khti habreng ki seng san perthai ba pher uba ding do uloong ba kwa ban kan tho ni kawang khti enu ru hanrei unlet ban pen so thu iki pat ba halor ki nongrem ki ba udan ulapan shai ru ba dan kanu ka jing persha ya ki nong yalam ka seng kajingwan jonga ni gede halor kajing persha akabedi ba election jonga azak plan ki po khasa pun ka konstitusi te kumapi lai ki niat benai beladak ada gedung satu kongres Apotek August abjad kuah di kadang niat ideologi cuma kebangsa bak lain tu bah parti di juan ni kenti apa pensai fi ba ani kono ini election amshu nak tunu kongres nanti kamu kertong simen di kita bang arah di bazang di sisa te akini ki benar ayat ngai akini beberapa kali lagi zang lu dia kalau ke public meetings ke ba Misalnya jadi untuk kalau makin lanjut part ini mas linging politics kata kejungi politik di tapi kemahi kam kejungi ilayat bahasa kamti duduk atau kapor bangi irap kita bertaksi bangin penhabdor petrol tapi kemau terus nama ajar ko di waktu itu kapor ngiyak beda ka mensim murid di kerpas murid beda ki bor ki bah ki break ber nak bor mah atau kemau aktu rally bilik nama Communication Action Campaign Commission vehicle su wala kadai makna jing persya ke sarkaru hendai ni kerpa pada dak mensi bugis murid ya kesatuan ke penhabdor petrol ke mau kemawi I penhab ya ke megalaya ber tax te garul gap yang gador petrol di bikin taksi ki yo yang mungkin kemai kemuji kemai jadi nak tu kawan yang sekutu sek lockdown ke baru dak baburong yang I deputy commissioner bagi agriculture minister ya ketua ini play untuk Sam Hamti Farmers Market tu niat yang ni dak jengkepak bersurat berkinira halor kejingi dan penanggap te kembali sakihi ayok order beri play tu Sam Hamti Farmers Market ayok dan penanggap bagi ayok beri play te hak ni kita benar layak pada ni layak jadi kam election tinggi suatu I bagi keran ni ki nong tekal majong ru ba minum dan kata kejing event I candidate ini abi dak ideologi jong dak kejing start ke jong pengin pen suatu bi cepat ba ada kinong dan jong ba kenum kajing over commitment bengin over commit nak kalian kajing iki cepat ba kinum dan kajing kular pengin mlak pendong ngin mo ingin stick with to own script in ya dia ka election campaign jong ru halor kajing kular bengin suatu gila bengin penolong tangatahi cepat ba inu ngin jet ka ba nomor kod ki bawan kidan nak jong kanong rem kidan nak jong ka ideologi ka ketian pikiran ru katiang lut hendrai masuk kerpat dan tang ketahui ni dia bikin mau asnya mensua hapreng kasah kasian dia kalau lockdown kata ke mana pemilik kalau lockdown ini nak train do kalau lockdown ni hab dan confidence itu ahli dia ada ni hab job ru firstly ke dia nak credential sejong ni bab bangin tray ke dia katahi ba nampak sedang yang public meeting ke jomah kadang ban sedang gini ki tayo banwan di public meeting ke jomi ngin different asal format sengi minum ya kawan kita namar ke kam ke bangin tray kalau lockdown ngidan full faith and confidence yang tah te bakado dah kasong kipat ba isnat nem ya ideologi jongi te kumbaga pensar yang ni ba ketentuan ka konsensi di konsensi ba ba bengi kun nomor hamtu ke dan pa anut kilat ba jong migalian politics I ba elhek ba PNC te pren jong ki ra dan pa sa pau tili islam jong jing syakri pa ba asal tili islam jong ba elhek ba kasan tili islam jong ba PNC no fiction ke meli MBC jong ki telo kataru pe kila dan pada sebagai candidate kami ba rakihak dan candidate kami ba jubanang karbikio ba ringan besai moy mentai dang mi isa mi bon ni burung lo dikini candidate ni berakhat ba kada katai ni ya cepat baru inum dan kata kajing ya karan ni ban ki candidate ni burung lo ki berakhat ba bangin hab ya ka pungka jista jong ke tiga rai bengi shimru na shimlang hi dan kajing consultation ba ki kenhun bengi dan na kajing ya kan salang bagi nomor iba ti kompetitif di belakar hem te po pentorba te kibala ya ring clear jang pentor bala ya di ko jang pentor
ila kamte pa kaya po punto ti mantay ila di way ni kita ki raan man mo iba ya perkat lang ya kani ka election bro pag ila ya fuson may siyam hin ba ni nakwa kan ni kani max ning politics hindi yung promote ya ka constructive politics ka center tay kabangin ya karam bitay ya kabangin tay hindi kabangin ya kong kati ni ti kemudian hiru kita kay kabangan persya kan persya luar party ti nga asid iba party kato ani semua bakabiyang hi tamba kasulong ila di nga supa bangan niya nakata kalenti ba sisi ni bingya dan no party kami imtahi party para party ka anjur pa ka jay kong kati ti mas mo katahi ngam mas mo katahi